A, upekla zvezda danas. U ovom videu vodim vas u kraj u kome su nastale mnoge legende. Ove planine u istočnoj Srbiji čine živopisni predeli, a čuvene su po zanimljivim pećinama, običajima i mitovima, brojnim vodopadima, stenovitim planinskim vrhovima, pašnjacima i planinskim vidikovcima. Poseta ovom području nosi u sebi nešto posebno i jedinstveno, a svaki put se sazna i doživi nešto novo. Stoga vas ovog puta vodim na vrh Veliki Vranj na Homoljskim planinama. Veliki pozdrav svima vama koji pratite kanal i na početku hteo bih da se zahvalim svima vama koji naš materijal koji vidite u ovim videima koristite kako biste malo pobegli iz gradova, malo pobegli iz ustajalosti svakodnevice i makar na neki način približili se prirodi. Poseban pozdrav vama koji koristite naš video materijal kako biste izradili svoje neke video materijale koji, moram da vam priznam, zaista dobro izgledaju, ali to je i meni pohvala jer znam da nešto dobro radim. A istinu da vam kažem, i nisam neki govornik. Ali kako kažu, ne treba držati govore, treba pričati priču. A o ovoj priči svratio sam i do manastira Gornjak. Nije poznato kada je počeo da se naziva Gornjak, ali za poreklo imena postoje dva objašnjenja. Po jednom, ime je dobio po vetru Gornjak koji duva dolinom Mlave, a po drugim navodima potiče od Gornjeg grada jer je bio u blizini utvrđenja na Ježevcu. Za manastir Gornjak ima vezana jedna tajna. Iz pukotine u steni iza manastira voda počinje da kaplje svake godine na Đurđevdan, a veruje se da je lekovita. Odgovor na pitanje zašto se voda iz ovog izvora pojavljuje samo jednom godišnje i to baš na Đurđevdan, niko nije dao. Ako idete kolima do početka staze za Veliki Vranj, budite oprezni, odmah po izlasku iz Krepoljina prestaje asfalt. Mi smo auto ostavili na razdvajanju puta za Mivcića, Pećine i Veliki Vranj, odakle smo krenuli u šetnju. Ovaj deo služi da se očiste malo patike. Da patiš. Na putu do Velikog Vranja staza prolazi pored izvora Krepoljinske reke. Ukoliko nije zamućena, voda je pitka. Jel čujete ptice? Gore. Će moći? Neće. Stavi ovdje na kamen nekako. Eto. To će dune vetar. Dobro. Naše dobro delo za danas.
Ako pratite markacije žuto-plave boje, do Velikog Vranja ima oko 8,5 km i stiže se za oko 2 sata ovakvim hodom. Evo ga Veliki Vranj, 884 metra. Kakav pogled, ljudi. Duša mi unose. Idemo pauza, oblačenje, malo nešto se pojede i nazad. Eto, to je bio Veliki Vranj, mi krećemo nazad, sunce već polako se spušta, a nas čeka dosta puta da se spustimo do dole. Pred sam vrh Velikog Vranja treba malo biti oprezniji, jer evo vidite kako je to kamenje, može da se čovjek oklizne, a i ovako sneg sakriva rupe. Tako da, ako se odlučite da se na Vranj penjete u ovo doba godine kad još uvijek ima snega, otvorite 4 oči i opipavajte put ispred sebe pre nego što zgazite u sneg. Evo, stigo smo do kraja, spustili smo se sa Velikog Vranja. Samo da pogledamo statistiku što kaže, da vam kažem koliko ima. Kaže stop. ...15,81 km. I što bi rekli, do neke sljedeće avanture, svako dobro. Bez trkanja. Kad kažeš clearance, kako možeš da vruć čaj da ne srčeš? Što mi kvariš?